Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 25, versikulo 17. Saan mo akanayon nga ibaddak ta sakam iti balay ti karubam, taamang nga numaumakan ka kat guraan na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Agkapi ka matento niya bakit? Makikapi aklatan iti ayan ni Mari Monica, lakay. Nang ibagakan ka, mapan kamara ni Jai. Mapanak ano kayat ko? Asidaglaang mo ti balay da. Nay. Sana nasaya ti kasta, bakit? Naa, awan mo't dakas ngar aramidag kat. Di mo mo't kanayunan ti mapan itayan ti kumarim Apay ko maasaan, kat makisistorya aklaak mo't kankwana. Apay, di ka mabain kanila kay na. Kas ko nakon, awan mo't dakas ngar aramidag. Apay ko maamabainak. Sus, siya kung ti mabain iti kastangar aramidam, bakit? Saan ko naparikot dayta? Tinapatag kat awan dakas ngar aramidag. Agrubuhat akon, Monica, bakit? Uray di ka pa'y mapanidya garden. Aglaba ka kiti, tani. Naurnong timurang ta. Agraman ulas, ilabang mo ten. Wen, mangituludak ka di pa'y itibalon mo? Saanan, agawid ak tulangan intun alas 12. O sige, nakastati ko nam. Agluto ka iti kananta ah. Wen, siya kun ti makam mo. Nang idulinam ngaminan ti gabyon ni Pare Simon, bakit? Kita am ija kusina Alakon, tay sublikan kwa na. Wen amangan no kasapulan na matan. Agasam man dayta nga ilabam, Mare. Naurnong nga rod, mare. Manuan nga aldaw asa anak naglaba. Isu nga anusam tatalaga nga aglaba kabayatan ti panagsarsarita ta. Nilakay mo, ada ka didita? Ay, awan, mare. Napan ija garden. Apay anadamag mo? Wen tada kayat ko maistoryaan kan ka. Anya dayta, mare. Nagsina ka numot da Cecil kan makoy. Aya, Wan, iso tinangag ko. Sadot ka nung amin ni Cecil. Di na mo nga si kaswan nila kay na. Iso day dyan. Insukat dan iti sa bali. kaasimot ano kasta? Adamot labasol na amare. Apay ngamin adi na si kaswan nila kay na. Anya? Sa di numanang tinapanandaya aton niya. Nakikaruba man ang ananang. Ay uun ayan. Agasam man tayo naldaw ang makikaaruba ter aramidan na. Kay kayat na nga ron ti makikapkapi ijay. Ay dila agbain. Dajay pa, hindi ko nayaw. Saan nga agbain dajay nanang? Imbes nga agluto, wano agdalos di taparaangan niyo. Di tayo lang mo, ang mga umamutin nagiti karuba tayo. Ngam di dalang may bagakin kwa na. Uray asino mata. Hinton madamdama at danto agriri iti kasjay ngar aramidan na. Di ka di mabain iti kastangar aramidam ton niya. Ay na, agpada kayo iti asawak nanang. Anya ko matipagbain katawan mo't dakas ngar aramida. Taktakam mo't ti padam a tao. Urayom ka di ama umadakan ka kayat mo ti makangag. Kat no aglablaba ni Mari Monica kabayatan ti panagistoryami itay. Kasano ko maamataktak. Sigurado nga addan reklamo na dayjay kan ka. Di na la maibaga. Pagkunaan nyo mo, nagsaya at to pa di pa nakisarita na kanyak itay. Pinagkapinak pa'y Anya, sige maturog ak pa'y nanang. Di dak istorbon. di mo tultulungan nila kay mo ijay garden nyo? Kabailan na Marlon dayjay nanang. Di nan kasapulan titulong ko. Masapak nga agsibog ita, Monica. Anya ti kayat mo asidaan? Noon niya ti adda dita, isulatan. O sige, mangituludak to itibalon mo. Agyamanak bakit? Nayunam tin na po'y Wen, lakay. Idi na minsan ngamin, kat kurang tin na po'y nga intulod mo. No kayat mo, di itugot ko latan ti kaldero. Ay katuan may mayat manan Ala,
Agrobwat kakit din. Ta isupay ti malpas mo at trabahom. Wen, ala, tibalon ko di mo liplipatan. Mariton niya. Agtimpla ka mo't iti kapim. At damot tinapay dita. Agyaman ak, Mare. Ay na, kasla saan kayo ang maibusan iti tinapay Wen taminalamot agumatang nila kay ko. Ay, nagsaya ato no kasta, Mare. Ay, anya nga min ng tigagaram. Awan mo't kit di. Makikaroba ak laeng. Ta, awan mo't aramidak ije balay. Ay na. Nagbanglomot ton tay lutlutom, Mare. Para kanila kay ko, Mare. Agawid inton alas 12? Saan? Itulod ko kano, tibalon na. Iso nga agawa am ti agkape, Mare. Kano aday bagam, ibagamon. Awan mo ti istorya ak ita, Mare. Makikape ak laeng. Magusto ak namin ti kape yukat. Inted ti katugangak day ta, Mare. Ay na, naimbag ka pa'y. Tada ti kasta katugangam. Saan akas kanya? Kasla kami aso ken pusa. Iso aman mano, amapanda di tabalay mi. Kayat mo ka diti kabutay, anak kaw. Ay, wen man nanang. Mabisinak law na yan. Di ka nagbalon aya. Tinagsaritaan mi kanibakat ko, kat itulod na tibalon ko. Ang maging gaita, awan pa'y mat. Katiksam Ang mga no ada emergency. Uno saan? Ang mga no nalipatan nan. Awan mat nga rudlod ko, nanang. Ang mga no napanmananday di aton niya di balay. Tonya. Apay ni Tonya? Mabusor ang nga rod. Takanayunan na mutten ti mapan ije balay. Ibusin na lang nga rodan ti kapikan tinapay. Taktakan na pa'y ti tao. Naimbaglangan, taasidag ti kalapaw yo. As-asidag dito'y apagturungak. Adto yan tibalon mo lakay. Ay, pasensyakan do naladawak. Apay nga italaang ngamin. Ay, kwa. Naladawon day tabalon. Nakipanganakon iti ayan ni nanang itay. Pasensyakan Agpudno ka man kanyak. Napan ka di mananday di aton niya ije balay. Wen, lakay. Nakikapimanan. Ay, kunakon kat. Ay, masursuro na kun iti day di ako marim. Day talangan makikakaaroba ti amunang aramidan. Imbagak nga agawaan na ti agkape. Ang kaslaawan kan kwa na. Ay, kasla di na pa'y kayat ti pumanaw. Ay, maminsan pa'y akas ti aramidan na. Maminsan pa'y talaga ang makangag kanyak. Ibusan na lang arudan ti kapi kan tinapay ije balay. Taktakan na kapay. Una yan. Nito niya ngay nanang. Apay saan kayo naggidan ang nagawid? Dimagas iti ayan ni Monica. Manan? Haya po na dya tao. Kasla sana makarik na. Imbagak mo't nga agdiretso kami nga agawid. Agam awan, talaga natangken ti ulo na. Kaya't nansamot asyak ti mapan mangiguyod kan kuha na ijay. Kasaritam tumanen inton agawid. Siya akong ti mababa initikas niyang aramid na. Numasabsabat ko ni Pari Andy di tadalan. Mariknak nga da kayat nga ibaga. Tinalang may diritso kanyak. Naumada siguro mutten Agasam man ngamin. Takanayunan mo't ni bakit mo ti mapan ijay balay da. Mare, addaman madmadlaw ko kun nilakay mo. Apay nilakay ko, Mare. Kasla gumurgura mo ten kanyak. Kwa. Sa bali nga minti pa nagkitkita na kanyak. Kundi na pa'y sinungbatan timbagak kan kwa na itay. Ay, kwa, Mare. Di ka ko mamasaktan iti ibagakkan ka. Anya day jay, Mare? Saan ngamin akayat nilakay ko nga inaldaw nga adda ka dito balay. Manaktak ka ngamin, Mare. Kasjay? Awan mo ter aramidom ita. Panagkunak. Mabalin talata ti agistorya, Mare.
Nay, apay day jayon. Impanalpaak mo't nila kayo mo, tiri daw. Ay, rabiin, Mare. No awanan ti ibagam, mabalinan nga agawid ka. Agong ungat samot nila kayo mo. Wen, Mare. Isong enton maminsan manan. Sige, agawid ak nga rudo. Una yun day nga asawam. Agan-anad ka, ha? Bagbagaam nila kayo mo, Mare. No adda parikot na, ibaga na kanyak. Sana kasta tipakpakita na. Maawatam ko man nila kay ko, Mare. No daddo mga min, kat mabain kami amangi diretsyo kan ka. No mabalin, kat saan ka kumapay nga umay dito'y balay, Mare? Di wanan. Para makis-istorya laang mo't na tao. Kastakit din ti aramiden na. Una yun day nga asawa ni Kumari Monica. Naimbag mo't na nagawid kan. Narabyan ka manan. Sa anak kumapay nga agawid. Makaungot kit din day nga andi kanya. Awan mo't dakas nga aramida. Dahita, naumadakin kan. No adda parikot na kanya, di idireksong na kanya. Anya? Si kapay lang, tikastat pa nagsasauna. Ayunay kan, bakit? Makigtot mo't da tao itikas di nga aramiden na. Ipanalpaak na kit din tiri daw. Di mo nga minamo ti makarik na, iso akasta. Amok ti mangrik na. Apay, da kayo laang? Amo matlagayam. Noon narik nam asabali ti trato dakin ka. Agad jas ka. Common sense mo tan Mataktak ti karobam no inaldaw lagin nga da ka iti balay da. Nana, apay akas di ti ugali di anak yo. Ni ka di ande tidakdakamatam, Tonya. Wan nana, maditi trato na kanyak idinapanak iti balayda. Anya ti inaramid na aya. Ay na, nagado nana. Saan mo takas di asigod kanyak? Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Bagbagaan nyo man nana. Saan anasaya ati kas di agalad na? Lalaki pa'y mo't nga road. Awan, kasaritak tuman no umay ito dito'y balay. Bagbagaan ka kano, kuna ni Tonya, akaaroba yaw. Naa, nagipulong gayam kada kayo, nanang. Wun tamadi ka no matitratom kan kwa na idinapan iji balayaw. Kasanumat ngamin, saan ang makarik na? Narigatin ayati madaan iti kasta akaroba. Kanayunan na timapan ije balay. Mataktak kami meten nukas di akanayon. Sapay mano nga oras nga agtugtugaw ijay. Di na panunuten nga damat trabaho may kanibakat ko. Ay, sa bagay matkit di Saan lang nga dayta, nanang? Isupay kit di timangibus iti kapi kat tinapay ije balay. Ita, isupay laan ti kasta ti panagsasaona. Naglukon? Itaman pa'y asaan anak ikaaruba ti asawam. Wala ta, nasakit tinagam na, idikas jay tinaramid ti kaarubakin ko na. Anya ti inaramid dakan kwa na aya. Maas asar ka no ni pari andikin ko na, nanang. Agdamag kayo kaniton niya, ta iso ti mangistorya ka na kayo. Amangan no na umamatan ni Ande, iso akasta. Sigurado day ta Ay kat pagnakman nito niya day ta Wana, no amo na ti agbain, nanang. Nagsasaong amin kat iso pa lang tinangato ti pride na. Bayam, kasaritak tumanon day di aton niya. Sika ti ayan ti biddo, iso asika ti agpakumbaba. Maiparbang nga rod mo tikas diyang inaramid day diyang ande, nanang. Di mo nga min kanayunan ti mapan ijay balay da. No awan aramidem, agdalos ka iti paraangan nyo. Wenno agmula ka iti kumpormidita. Wenno saan, tulungam nila kay mo ijay garden. Day jay pa'y nga ande ti kampiyan nyo. Sika ti rumbeng amabagbagaan, ta sika ti ayan ti bidot. Irespetom ti oras ti padam a tao, anak ko. Anya? Kas kanayon ko nga ibaga, agpakumbaba ka. Kasano nga agpakumbabaak, kat kas jay mo ti inaramid na. Imbes ang makisarita iti nasayaat. Talaga aguraan da ka ano kasta ti aramid mo.
Agpanunot ka, anak ko. No sikat ti adday ti sitwasyon ni Ande, sigurado ang maawatam no apay akas jay ti reaksyon na. Good morning, Mare. Ha? Ay, hindi ka madanagan. Sa anak ang makikaaruba, Mare. Anya nga rod ti masapul mo? Umay kayo ikan iti prutas. Di mi ngamin kabailang nga ibusan. Iso na panunot ko ti mangtad kada kayo. Ay, agyaman Mare. Awan anyaman na, Mare. Ay, sa dino ngayon ti papanam? Makitang danak iti sentro, Mare. Ala, agpatuloy akon. Tapdon di ka mataktak no adda ti aramidam. Okay, Mare. Agan-anad kamat. Ay, mayat dayta. Makitang dan, tapno adda kwarta. Erespeto tayo ti oras ti tunggal maysa, iti kasta ket maliklikan ti apa ken agtalinaed ti kapya. Iti sabali a bangir, di ka kanayon a makikaaruba, tapno awan ti masao ti kaarubam ken ka. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.